ndibaza murabona ino video gato nabacishirijemo ino video ndaje ndayivuge ko ndababwira bari ndetse niyo bariko baraja reka ibanzice mu gato ihama murabe cyane ndababwire uko ibintu biriko biragenda nkuko mubibona iyi ni Wazalendo yari kirerekeza mu buce M23 yasaze mu buce ADF naru yasaze muri Ituri neza niyo Wazalendo yari kirerekeza turaje naho tubabwire ivya mwana makuru sinjo gusa turaza kubabwira ibijanye n'ingene dufise amakuru yuko FRDC yamaze kuba yinjirira Rumangabo yamaze kwinjira gatanu ndetse ikaba yanatanga guhungabanya bimwe mu biri ngaho muri Rumangabo muzi yuko hari inyeshamba z'u Rwanda zihafite n'ishuri no bwo ridasanzwe baforomera mu zino nyeshamba zawo muri kino kiganiro turaza kuyaga cyane imigwano ikomeye cyane iriko iraba muri kano kanya turavugana mu gace bitwa muri Maremo ni muri Nord Kivu neza muri territoire ya Masisi twaje tubabwire ukungene ibintu bimeze ndetse umuhari w'inyeshamba AFC M23 kubijanye n'ino migwano ikomeye cyane idasanzwe irikiraba yasavye abene gihugu ko baba barakinjura kugira ngo bagwane umukondora bavyita umukondazo cyangwa bagwane inkundura kugira ngo ibintu bikomeze kugenda binanirana ariko turiko turaza kuraba aho uno muhari wanyeshamba za M23 wategetse abene gihugu guca baja nyamba atari trike bakoze ivyo turaje tubirabire nka kino kiganiro kurundi ruhande amadrone ya FRDC H4 akomeza kubombarda bikomeye haya mu misozi miremire ya Minembwe kubirindiro byose by'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda aho biva bikagera ibi byose ndagenda babwire muri kino kiganiro cacu cuno musi aho novuge ko naza kubarambira nza kubaha iminota 10 gusa kugira ngo mushobore gutahora uko ibintu biriko biragenda ikaze ni karibu rero wose dukurikirana kuri BF4 News ndabikaze mwiriwe canke mwaramutse bitirwa n'amasaha muri ko muradukurirana iyi ni BF4 News Jenny Tokodi the Black ikaze ni karibu ufyonde subscribing yamwe ngaha musi ino video nyambo tarabikora hama ufyonde kuri like gato unasangize bino bikorwa byacu abandi kuja muri commentaire naho ntibisabwa kuba ufise interano kweye ushiramo utayifise duza imitima duza imitima duza amashurwe muri commentaire kugira ngo tweke yuko watwishimiye ndetse wanakunze n'ibikorwa byacu. Ubuvuzi kama Good Life ikorana na AGEVO mu Burundi irabahaye ikaze mwivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de Lukona, numero 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hamande y'isoko, no mu Gatumba ku ipoto ya 34 canke mutwakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu. Mbere yuko ndababwira ibijanye n'ititire cyane ni bombardement ya FRDC ikirakora ya mu Minembwe reka manze ndabibwirire uko ibintu byifashe muri Maremo kano kanya. Muri Maremo ni muri Nord Kivu neza muri territoire ya Masisi na gace kariko karaberamo imigwano inyuma y'imisi mike hari Wazalendo yari yagavye ibitero impande ya Maremo naho sahandi ni muri Kalembe ndetse no muri Kalongi aho Wazalendo yari yahagavye ibitero novuga yuko bidasanzwe ariko bizanovuga ko bitakomeje ibitero byaciye bikomereza ngaha muri Maremo. Muri Maremo neho imigwano idasanzwe yongeye kuvyuka uburyo budasanzwe nobwire ko iyi Maremo iri muri Bashari muri Mokoto muri territoire ya Masisi none novuga ko ibintu byamaze kwahira guhera uyu wa mbere nta mwene gihugu numwe akibarizwa muri ako gace abene gihugu bose barahunze nkuko amakuru yacu ava muri ubwo buce ndetse amakuru dufise nuko M23 yategetse abene gihugu bari basanze bari ngaha muri Muremo guhunga bahungira mu bice birimo M23 ibice
vyigarurira M23 bakabikora ku nguvu uramutse utemeranije nabo bakakwica cyangwa bakakugirira nabi nkuko amakuru yacu tuko turayahabwa n'abari muri ivyo bice. Rero wumve yuko ibintu bidasanzwe na bukebuke. Rero FARDC yo ikomeza kugaba ibitero bidasanzwe ndetse no kugerageza gukubita ibindiro vy'inyeshamba z'u Rwanda. Nta migwano iri kirabera mu mihana y'abene gihugu, nta migwano iri kirabera mu baturaga kabuza abanyarwanda. Imigwano iri kirabera neza na neza aha mu birindiro vy'inyeshamba z'u Rwanda. Muri kino kiganiro kandi nari nababwiye yuko ku munsi w'ejo hari inkuru ntabahaye, ndababwira ingene muri Rumangabo hinjiriwe na cyane ububiko bw'ibigwanisho. Ku makuru twatohoje yizewe nuko FARDC igihe M23 yari kirakumba ifata rwagwaruka rwo muri Goma no muri Bukavu, FARDC yagirageje kubiprofitiramwo irungikamwo bamaniko canke intasi muri M23 nabo barabangaje, mbere berekana ubutwari budasanzwe mu mirongo y'urugamba kugira ngo bahabwe amabanga akomeye cyane bikunde bazoze baragambanira bukebuke z'inyeshamba z'u Rwanda. Ndazinda bereke uburyo z'inyeshamba z'u Rwanda zagambaniwe mu buryo zitazi. Amakuru adushikira nk'uy'ubutasi aravuga yuko FARDC yarungitse abasirikare bagera ku 30 mu muhari w'inyeshamba z'u Rwanda kugira babe angaje bikunde batangure kugambanira M23. Bano basikere banije mu gisirikare ca M23 ndetse abenshi bahawe kurinda Rumangabo kubera ko bo bari bagize ibaro vyiza muri formation ndetse bahabwa amaposte akomeye cyane. Aya makuru novuga yuko ari amakuru atarasohoka hanze cyane atabantu benshi barayamenye. Rero aba basirikare ku munsi w'ejo niho haba ukwinjirirwa mu bubiko bw'ibigwanisho bya M23 muri Rumangabo. Twabwira yuko ibikoresho bitari bike vyibwe nkuko amakuru yacu asanzwe ariko aravayo, ariko biboneka neza yuko ari gitero cooperation miwe yakozwe na FARDC maze kugira ngo ize gutsindira bimwe mu bigwanisho. Ino nkuru turacyayitohoza neza kugira ngo dushobore kumva iyo vyahereye uko vyari bimeze kugira ngo dushobore guca tubibasangiza mu buryo bwiramvuye. Ariko ico mwokumva nuko Rumangabo ku munsi w'ejo yari yamaze kwinjirirwa na FARDC nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Iyi nkuru nababwiye yuko tuzokomeza kuyibatohoreza uko umunsi uzoza uragenda. Mu video twatanguranye mubona ngaha kuri screen ndibaza mwabonye abasirikare badasanzwe bawazarendo bariko baritegura kugira ngo baze kugarura amahoro n'umutekano mu bice wabuzemo. Nababwira yuko abo bawazarendo bariko baritegura kuza guhasha no gukubita inkozi z'ibibi ziri mu butaka bwa Kongo, aho wazarendo yemeye kugwana gushika itsinzi cyane itsindwa. Gusa ibyo gutsindwa no gusubira inyuma byo nabirimo. Ubu tuvugana bahejeje kwinjira mu karere kitwa Mucaca, ni mu ntara ya Ituri, ahibasiwe cyane n'inkozi z'ibibi zikomoka mu gihugu ca Uganda abeshi bamenye nka ADF Naru. Abo ba ADF Naru bashitse mu banyagihugu, murabizi uko bica nabi mu buryo budasanzwe, ariko ubu wazarendo yamaze gufata umwanzuro wo gutabara bene wabo. Nobabwire ko muzahuguma hafi kugira ngo ndababwire ibijanye n'amakuru yo muri Ituri, nayamaze bisi nebabwira, ariko mwumve yuko ayi ADF Naru irishitse mu bene gihugu yica igatikiza inganda. Nababwiye neza yuko kandi mu misozi ya miremire ya teritwari ya Fizi, ndavuga mu bice birimo amaposition canke ibirindo vy'inyeshamba biriko birakubitwa cyane n'amadrone ya FARDC nkuko amakuru yacu abandanya abitubwira. Ariko mu bundi buce aha munyene muri teritwari ya Fizi na Mwenga, inyuma y'amezi menshi y'umutekano muke, ibikorwa vy'ubuzima bwa misi yose mu bene igihugu n'ubutunzi biriko bisubira gufata umurongo buhoro buhoro mu duce twishi twa Sud Kivu. Nobabwira nk'ubuce bwafashwe na FARDC mu gihe kirangiye, nk'ubuce bwa Point Zero, Tuwe, Karingi na Mikenge mu ntara ya Fizi na Mwenga. Ibi bice vyahora vyarafashwe n'imitwe yitwaje ibigwanisho nka Twigwaneho, Rede Tabara ifadikanije na ASV M23 mu kuva mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko twabwira yuko ubu tuvugana hari mu minwe ya FDNB, FARDC ndetse
na wazalendo. Rero nk'uko vyatangajwe n'igisirikare, abanyagihugu bariko barasubira buhoro buhoro mu buzima bwabo ndetse no mu mihana yabo no mu buzima bwa misi yose, aho amasoko yose ariko aravugururwa yongera gukora, udandazwa ruriko rurasubira gukora, kandi abanyagihugu bariko bagaruka mu bibanza vyabo bari basanzwe babamwe, aho mbere nubabwira yuko ibintu vyasubiye kuja mu buryo ku ruhande rw'abenegihugu bo muri Minembwe, ariko ku ruhande rw'inyeshamba bo ntiborohewe na bukeyuke, kuko amadrone abarara ku mutwe, amadrone ntigira baha agahengwe mu kubarasa mu buryo ubu canke ubundi. Rero nobabwira yuko ibi ari ibintu bwe ko bidasanzwe, ari intambwe idasanzwe kuri coalition ya FARDC kongera guhungura abenegihugu ndetse bagasubira mu zabo mu bikorwa vyabo ndetse no gukora imirimo yabo bari basanzwe bakora. Nene nababwiye kubijanye no muri Maremo ku kwimurwa ku nguvu, aho M23 itegeka abenegihugu kwimukira muri Karembe, kandi ico gikorwa cyo kwimura abantu ku nguvu ciyongeye kuba mu karere ka Masisi muri Nord Kivu kuri uyu wa mbere w'igenekezo rya 13 Ndamukiza 2026. Abanyagihugu bo mu buce nka Maremo uri mu mugwi w'abashari Mokoto bategetswe guta ingo zabo ku mabwirizwa bivugwa yuko yatanzwe n'abagwanyi b'umuhari wa AFC M23. Nta siguro nimwe yemewe yahawe abenegihugu, vyabasize mu rujijo n'ubwoba bwinshi. Ibi vyerekana ko umutekano muke ukomeza kwibonekeza muri ako karere ka Republika ya Demokarasi ya Kongo, nk'uko nari natanguye ndabivuga. Rero novuga yuko ibintu ku butaka bwa Kongo bikomeza gusubira mu buryo ku benegihugu, ariko ku ruhande rw'inyeshamba bo bariko barakubitwa, bariko barababazwa mu buryo budasanzwe. Rero ino nkuru sinagomba kubabwira byinshi ahakuru, nagomba kubabwira iyi nkuru yo muri Maremo, ndababwire yuko imigwano yakomeye cyane kandi idasanzwe, imigwano iteye ubwoba iriko iraba kuri uno munsi w'igenekerezo rya 15. Imigwano imaze imisi itari myinshi kirabera muri buno buce. Murumva neza yuko amaraso ariko arahamenekera ni menshi, aho M23 yemeye guhunga ihunganye abenegihugu. Nababwire ko abenegihugu bariko barahungira muri za Karembe na Kalongi bahunganye n'abenegihugu, kwanka yuko FARDC bakurikiza umuriro udasanzwe ndetse unabicemwo abasirikare benshi. Iyi ni nkuru agomba kubabwira muri no camake bijanye n'ububiko bwa gisirikare bw'inyeshamba aha muri Rumangabo. Ndibaza nababwiye ko vyinshi nagize ico ndababwira, ndetse ndababwira n'ukungene ubu mu benegihugu ba Minembwe ibintu vyifashe, ndetse no ku ruhande rw'inyeshamba amagogwa n'amabwa bariko barahabonera mu buryo bukomeye. Singomba kubarambya cyangwa kubabwira vyinshi, muce mu nkundira ndabashimire cyane mwebwe mwese twabanye muri kino kiganiro. Ndizera yuko twayazi bitari bike, kandi umunsi ni muremure, turacari kugira ngo dushobore kuyaga vyinshi kandi bikwiye byo ku mirongo y'urugamba, aho tuzagerageza kubabwira ku mpande zose uko biko biragenda. Nubasaba yuko muguma hafi yacu cyangwa mugumane natwe kugira ngo tubandanye tubashikiriza amakuru yacu atakibazo na kimwe. Yeseka rero muri kino kiganiro cacu hari yindi video ngomba kubashiriramwo, video idasanzwe muca muhita murakurikirana inyuma y'iki kiganiro. Ni video novuga yuko ari video isigura neza na neza ibijanye n'imirongo by'urugamba. Ino video ikongera igasigura neza ku bijanye n'ico RDC yabura kugira ngo itururutse Perezida Paul Kagame mu ntambara ariko iraba mu buseruko bwa Kongo. N'ubutumwa nshaka kubasangiza nahawe n'umusesanguza akomeye cyane, aho atubwira ivya Kagame, atubwira yuko ivyiwe vyashobotse. Naho dutera iteka kuko kino kiganiro ndazi uraza kuhumvira vyinshi. Bye bye. Nicyo cy'ingenzi kubisoma. Icy'ingenzi nuko mu mwanya wo guhora rireyinga kuri GPS, iki cyogajuru cyo kizaba kiri gukoresha iyi ngo ni Beidou, ku buryo za ndege zizajya
ari izo drone, ari izo ndege, ari ibiki n'ibiki, mwumvishe ibimodoka, ibitwaro za misile aherutse kugura, nandi kubabwira yari ari kumurika ejo bundi. Ndababwira nti mwite intambara y'akarere. Biriya byose rero birakoresha iyo GPS, kuko niba ari misile arayiyobora akoresheje GPS. Arakoresha iki? Abanyamerika rero niba badakore aribo ba nyiri GPS, bakaba badashaka ko umurasira umu agent, urumva ntibazabyemera. Niyo hantu duhora tuvuga ati Tshisekedi mwimurenganya, nawe ari wowe wari bukora icyo ahubwo. Usuje inshuti, wowe wakoze subscribe mu Gisaka TV, mwifije kugira ibihe byiza. Nitwa Umwami Gisaka, aha ni mu Gisaka TV. Ndagarutse ku nkuru irebana na geopolitike, kandi turaza kwibanda by'umwihariko ku birebana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko bitewe n'ukuntu Dede yagiye yicomeka, ni ukuvuga ngo ibibazo bya Kongo nta kuntu bivuga, cyangwa se ibisubizo mbese bya Kongo byanze bikunze biba biri buze kwafekta kwa Dede. Ntabwo rero bivuze ngo rwose ntabwo bigomba kuburana. Rero njyewe ndaguhaye ikaze kuri iyi ngingo. Nakubwiye nti Kagame yarigenje ake kashobotse. Ibi nibyo nkuzaniye amakuru ndi gushaka yuko utari buze kumisinga. Reba aho hasi ukande subscribe, ukore kunzogera nawe kugira ngo inkuru n'ibiganiro bya mu Gisaka TV bijye bikugereraho igihe. Hanyuma kandi natwe nk'igihembo cy'akazi dukora, kanda kuri like, ndetse njyashyiraho na nimero ya WhatsApp, dore ngiyi. Bishobotse rwose wumva ko hari intwererano cyangwa se umusanzu washyira mu gutuma mu Gisaka TV twaguka tukagera ku rundi rwego, nawe watuvugisha rwose. Ibi ngibi nge natangiye kubivuga, kandi mujye mumbabarira, natangiye kubivuga aho nagiye mbona nkabona umuntu we aribwirije, urumva nta nimero nashyizeho, akagenda agacukumbura kure aho iyi nimero mba narayitabye. Ni ukuvuga ngo muri description ya channel, apana ya video, narangiza nkajya kubona aramvugije ati ese Mwami Gisaka ati gutya na gutya, ati ngewe numva ko gutyo. Ubwo navuze nti kuki se ntabivuga muri rusange, undi we wese wumva ko iyi shene yayubaka ikagera ku rundi rwego, nta muhereza iyo nimero ubundi akamvugisha. Iyo ni WhatsApp, hanyuma tukavugana uburyo ki ugomba, cyangwa se aho ugomba kohereza amafaranga, uburyo turi bubigenze. Rero ubwo nawe niba uri muri uwo mubare wifuza yuko utera inkunga mu Gisaka TV, karibu. Inimero ngiyo, nyandikira kuri WhatsApp cyangwa umpamagare, hanyuma ubundi tubipange. Ndaje rero, Dede ni ukuvuga ngo zikomeje kumwakana, ni ukuvuga ngo isi ikomeje kumwikaragiraho. Iramwikaragiraho ite? Kubera iki? Narababwiye nti ngewe aba bantu mbacungira ku mbuto bera. Umbwiye ngo uri umukristo, ntabwo mpakana, ariko nta nubwo nemera. Ndavuga uri umukristo, akubwira nti mpakanya gake, ndaje ndeba ubwo bukristo bwawe, kuko imbuto wera nizo zituma mvuga nti nizo zijustify ubukristo bwawe. Rero aba banyapolitike nabo twabibonye ko tubaverifiya. Iyo batubwiye ngo bari kumwe, ngo basinya amasezerano, ngo bagize ibiki, ndavuga nti se muzabikora? Bati ndavuga nti reka nze ndebe hano imirimo mugiye gukora n'ibihura n'ibyo mwasi. Rero ntibikagutangaze ngarutse nkavuga nti ba bantu barakinaga, byari amagambo gusa, byari amagambo. Ati kubera iki cyangwa se ntibyari amagambo, ariko hari ibyahindutse. Haba ku ruhande rw'aba agent hari ukuntu bahise babigoronzora, haba mbese mu buryo bwose hari ibiba byahindutse. Rero ntabwo nkomeza kuguma hamwe mbe nkaho ndi stati idahinduka, ahubwo njyana n'impinduka ziba ziri kugenda zibaho. Mu minsi yashize nababwiraga yuko Amerika irangije Dede neza imukubuye, imujyanye, kandi Amerika yari yateye izo ntambwe koko ubona igiye kubigeraho. Ariko kuri iyi nshuro iki ni ikimenyetso simusiga. Ndagusabye nyemerera nyamuna ntituze gusigana, tuze gusozanya ikiganiro. Kubera iki rero? No kuvuga ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iyobowe na Felix Antoine Tshisekedi yagiye mu Bushinwa irangije. Nge ntababwiye ni Amerika yigize gutyo, hari abantu hano bayishyiraho pressure.
rero Amerika kugira nuko ngo bayishyiraho pressure kugira ngo ihindure imyitwarire hano mu karere bijyanye na geopolitique nuko yagiye ihinduka no muri centre geopolitique uko hagiye hazamo element nshyashya kandi nazo zifite ingufu zikeneye gushuna kuri uyu mugati wa Afurika. Rero nuko ngo hari harekura yarekuye nuko hari aba agent baba bamufatiye nyine baba hamufatiye ubwo abategeka kuharekura kugira ngo abandi nabo bagire aho bafata. None uko Amerika yageze aho ejo bundi gakati korosi bukeye uko nguko ibiri mu ikosi ryo gukata ryo guzibukira Kongo mu gihe mu minsi cyase mu mezi atambutse bari bameze gutya. Icyo kintu nyemerere tukijyanemo nitugatsimbarare ahubwo tujye tujyana n'ibiriho tureke kwizera ibidahari cyangwa se ngo dutegereze Yesu kazaza ari ninjoro kandi azaza ku manywa yarabihinduye. Nuko nguko ntidutegereze agakiza niba kari kuboneka ko hari ahandi hakaba kagiye guturuka hatari mu banyamerika. Ubwo nuko nguko nyine tugomba ibyo byose kuba turi maso ibyo bintu tukabibona. Rero ndabibona gute nagiye mbabwira ibiri kuba byose hano mu karere. Inyeshyamba njya ngo mwazibonye zo ko ziri kuboha abantu zikabajyana ku ngufu. Abandi muri Kenya ni induru ni ukuvuga ngo bari ndavuga aho zijya kurokita aho zikura abantu hano mu karere. Nuko ngo muri Kenya ho ni ibicika ni ukuvuga ngo bagabye y'ibitero ni ukuvuga namye nkurikira abitwa ni Imuhira TV ni ukuvuga ngo dede cyase izi nyeshyamba zagezeyo zirababwira ati hano hari abantu turi gushaka ngira ngo baba umugabo yarari gutanga amakuru yuko ari 30 ni 30 cyangwa 300 hafi aho ngaho. Ni ukuvuga ngo abihaye igipolisi cya Kenya kibaha access ku manimero na address y'abo bantu bakoresha aho muri Kenya kugira ngo baba tracking babafate. Hanyuma nukuvuga ibyo mbivugiye iki nukuvuga ngo barakora ibishoboka byose aho umurwanya ari cyangwa uwazabaraburiza wese bamwegeranye bamusane ajye mu maboko yabo. Hari uwo bakubita agafuni bakamukubite, hari uwo bavuga ati nta wundi mutima mubi nta wundi mugambi mubi tumufiteho nukurinda gusa makuru tumufite mbese nibo baba bazi ibyo bari gukora. Ubwo nkubwiye ejo mwabonaga ndetse ni mu gitondo ngira ngo nejo nkabona nejo bundi ahubwo nkabonaga ama video ya Minova bari gukumba abasore ku ngufu, abasore abana b'abahungu bakiri bato. No kuvuga ngo vijana kabisa babibeba. Ni ukuvuga ngo ku rundi ruhande Kongo nayo ntago ituje. Ahangaha rero ngewe nje kukubwira inkuru nziza ku bakunzi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni inkuru nziza pe, ndetse nanditse nti dede kamubaye cyangwa se Kagame kamubaye humva ko yigenje. Icyo Kisekedi yaburaga ubu ngubu amaze kugifata. Kubera iki? Ubundi tujya tumva Kisekedi tukabona yaguze indege, yaguze CH4, yaguze S25 7 ni ukuvuga ngo amahanuza agiye atandukanye y'indege agenda azana. Ni ukuvuga ngo sinzi najyaga numva ngo na Beiraktar B2 ni Beiraktar TB2 ni ukuvuga ngo ya Turkey nta bintu atazanye, ariko byose aho bizihuriye ndetse n'iriya CH4 nubwo yari y'Abashinwa ariko urwego yari iriho ntabwo bari barayihaye satellite y'Abashinwa. Ni ukuvuga ngo yakoreshaga GPS y'Abanyamerika. Rero twiye turi kuvuga ngo Kisekedi ngo twika ngo kubita tuba twirengagije yuko iyo ndege cyangwa se iyo drone ntago ari igare ugenda ngo wegure hariya upande ukande ukanyage ugende. Si imodoka uvuga ngo ubwo ngo amavuta nyagura ku isoko ntabara wenda ko ryigenga. Iyo nguze essence cyangwa ntayiguze ntaho babyandika, leta ntaho ibiri ubyandike ko umwami w'igisaka ngaguze essence. Drone yo cyangwa izo ndege si uko zikora.
by'umwihariko iki cyitwa ngo ni GPS. Neze iyo CH4 yo nizo zo mu ba Soviete byose bamuhaye, byose byakoreshaga izi satellite, iyi GPS ngira ngo ntabwo nyitindaho murayisobanukiwe, ariko ntabwo indege yagenda idakoresheje, no kuvuga ngo idakoresheje GPS ikoresha ubundi buryo, ariko bwose bukora kimwe, no kuvuga ngo bujyanye no kuvuga ngo ni position gutyo. Sinzi ubwo kuntu ndi bubisobanure, nta nubwo ari nacyo cy'ingenzi, ariko ndashaka kukubwira yuko GPS cyangwa se ikindi gikora nkacyo izina wakita, no kuvuga ngo nicyo kiba kiri buyobora indege. None se uramubwira ngo kubita, kandi izo ndege zihagurukira kuri GPS, ziyoborwa iki byose, amacoordinate, ibintu byose zikoresha ni iby'Abanyamerika. Uramubwira kandi Abanyamerika bari kuvuga ati stop, tireka tukwereke uburyo ibi bintu tubitwara, uragira ngo akubitishe iki? Aha rero niho igisubizo kibaye. Ngaruka nakubwiraga nti intambara y'akarere, icyo Tshisekedi yaburaga ngo arandure Kagame, arandure Inkotanyi, tayari amaze kukibona. Njye nababwiye nti nicara ndeba, ese ibiko ejo byari biri niko bikimeze. Ese ejo sinumvaga Amerika turi kumwe mu rugendo, turi paralele gutya, none nge gakomeza kutumbira imbere nzi ngo umuntu turi kumwe, umuntu we yamaze gukatira iburyo cyangwa se ibumoso gutya, yakatiye ibumoso yaragiye, ngewe nzi ngo kuba twatangiranye urugendo ngo turacyarimo. Njye nicara buri munota nsuzuma niba abo bantu bakiri kumwe. Ahangaha niho nkubwira ngo aba bantu bari kugwa, ni ukuvuga ngo inzira ziri kubyara amabusa, nari naho tugiye kureba. Keretse Amerika bijyanye nanone n'igitutu bagiye kuyishyiraho Abarusiya, Abashinwa na Tshisekedi, kereka baramuke nyine bayikanze koko ikabona yuko igomba gucisha amaya cyangwa bakagira ibintu bumvikana, ariko bitari ibyo akarere baragatwika. Tshisekedi yaburaga iki rero? Yaburaga icyo kintu yigengaho kitari Amerika ngiri muri ibi bintu, ngiri mu biki. Izo ndege ze zirakoresha iyo GPS ye, batayimufunguriye iyo ndege ntiyayihagurutsa. No kuvuga ngo kandi dede ibyo bintu akoresha nga jami, ngo akoresha mu kujamingisha izi GPS n'ibiki. No kuvuga ngo yazanye icyambere systeme yo dede adafite, ibyo kuvuga ngo arajaminga ngo GPS ntabyo afite we ibijaminga GPS. None umugabo yagiye ajya mu Bushinwa, hanyuma ku bufatanye na leta n'ishyaka rya gikomunisiti, wumve ntabwo yarigiranye n'umuntu, wegiranye ngo na Xi Jinping ngo nagenda ngo bizaba birangiye. Urumva ku bufatanye bazamuye icyogajuru, no kuvuga ngo icyogajuru satellite, no kuvuga ngo iyo satellite ni satellite aba China bafatanyije n'abakongomani. Yo irigenga kubera ko ku rundi ruhande wabara ko itigenga, kuko urumva nayo ni y'Abashinwa, ntabwo ari iya Kongo ku giti cyayo. Ariko kubirebana n'izi mpande ngo ngo Kongo ngo irakomeza ngo guhagurutsa Sukhoi, ngo guhagurutsa drone, ngo guhagurutsa ibyo bikoresho byose by'ikoranabuhanga, ngo birasaba ngo ibe autorisé pare ngo Leta Zunze za Amerika. Ibyo ngibyo muri iyi ntambara byose barabiteganya. Ni ukuvuga ngo bagiye gukora intambara y'akataraboneka. Bigenze bite? Ni ukuvuga ngo ni icyogajuru bohereje cyagiye ni ukuvuga ngo icyo cyogajuru kizajya gitanga, ni satellite izajya itanga cyangwa se ikora nka GPS ikontorora. Ni ukuvuga ngo ubuso bwose bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kari 2,345,409. Izo ni kilometero kare, urumva 24/7. Ubwo dede wa undi witwikiraga ijoro azambwira, cyangwa se tuzaba tureba niba amasaha tuzi atari 28, hari iyindi saguka ku buryo ari azajya agendamo. Hanyuma iminsi atubwiye niba atari 7, ubwo agenda ku munsi wa 8, ku buryo batazaba bari kumumonitoringa ibyarimo byose. Hanyuma
icyo cyogajuru ngira ngo cyagiye aho kigiye gukoresha ibyo kiri gukoresha icyo bita ngo ni Beidou. Ni gute? Ntabwo nzi iri jambo uko barisoma murantunge. Ni Beidou ni Beidou. Sinzi uko barisoma, niyo mpamvu nsipirinze gutyo. Ubwo nta nubwo ari nicyo cy'ingenzi kubisoma. Icy'ingenzi ni uko mu mwanya wo guhora rireyinga kuri GPS, iki cyogajuru cyo kizaba kiri gukoresha iyi ngo ni Beidou, ku buryo za ndege zizajya ari izo drone, ari izo ndege, ari ibiki n'ibiki. Mwumvishe ibimodoka, ibitwaro za misile aherutse kugura, ndi kubabwira yari ari kumurika ejo bundi. Ndababwira nti mwite intambara y'akarere. Biriya byose rero birakoresha iyo GPS, kuko niba ari misile arayiyobora akoresheje GPS. Arakoresha iki? Abanyamerika rero niba badakore aribo ba nyiri GPS, bakaba badashaka ko umurasira umu agent, urumva ntibazabyemera. Niyo hantu duhora tuvuga ati Tshisekedi mwimurenganya, nawe ari wowe wari bukora icyo ahubwo. Ni ukuvuga ngo nta yitwaye neza kuruta undi muntu uwo ari wese uko yari bwitware muri iki kibazo. Ahari iyo uvuga ngo hagurutse igikoresho utekereza yuko gihaguruka gutyo gusa kikarasa, ariko ugomba kumenya ko agomba gusaba uruhushya nyiri GPS. None GPS ntabwo ari buhita yijugunya, ariko ahise abona icyitwa ngo ni Bei. Rino jambo ry'ibishinwa nari maze kukubwira. Ni ukuvuga ngo abashinwa murabizi ko bafite satelite 37 mu kirere, ariko ubu ngubu iziri active ni 31. Ni ukuvuga ngo rero zifasha gutuma zitanga neza ni ukuvuga ngo muri Asia na Pacific, ni ukuvuga ngo precision ni santimetero 5. Ni ukuvuga ngo kwibeshya kwayo, niba bayitumye kuri point A iri aha hantu, iragenda neza kuba yazigakubita ahatandukanye n'aho bayibwiye ni santimetero 5 zonyine. Urumva kuri misile ugenda ibirometero n'ibirometero, urumva kuri drone ibiri ibirometero n'ibirometero. Ni ukuvuga ngo bayoborera mu birometero n'ibirometero. Ni ukuvuga ngo niba ubundi biba bivuze ko guhusha ntibishoboka, kuko niba wakubita, reba ahantu yicaye, niba wakubita muri ni muri santimetero zingahe 5, urumva ese ubwo wankubise ese santimetero 5 si nko 5 uri kuzumva, ariko ni nke cyane. Hanyuma hano muri Afurika, ni ukuvuga ngo hano muri Afurika nakomeje kureba precision y'iyi ngo ni Beidou. Ni ukuvuga ngo ni metero 2.6. Metero 2.6. Kandi biba bivuze ngo ngo nuko nguko bihora ni 100% cyangwa se yagwa ku ruhande. Icyo yayoboragaho iyo GPS nayo yari yayoboye ngo point runaka ni iyi ngiri, yenda uyikubite, ishobora guhushaho. Kandi ako gato yaguye ku ruhande nako, bitewe n'iturika ryayo ukuntu rihambaye, hafi yaho metero nyinshi nta kirokoka. Njye aha rero niho nza nkakubwira nti niba ndi kubona gusa bavuze ngo ibi byogajuru birakora, cyangwa se iyi satellite ni kuri civil and military purposes, ariko mu by'ukuri icy'ingenzi bapfa kuba bambwiye yuko ngo no mu gisirikare irimo. Simpamya ko ujyanyije n'ibihe Kongo irimo, icyahagurukije Kongo ngo ijye kugurutsa iriya satellite ari ibikorwa bya gisivile rwose, ujyanyije n'ibi bihe birimo. Nubwo nabyo bitabura, ariko ikiza mbere ni ibikorwa bya gisirikare. Aho rero niho nakubwire nti Kagame akwe karashobotse. Icyo Tshisekedi yaburaga ngo aturitse akarere arakibonye, ntago agisaba ngo uruhushya. Ubwo Amerika bivuze nayo sasa n'aba ba agent babo, ubwo nabiraje baruma mu bundi buryo, ngo ubwo iraje irabegera bitandukanye
na mbere uko yari yatangiye nabo kugenda ikata ikorosi batera umugongo. Mbese umuriro ugiye kwaka. Ndagushimiye, reka nze kugaruka ku zindi nkuru nkwifuriza kugira umunsi mwiza. Wowe gusa reba niba warakoze igikwiye, subscribe, kunzogera kugira ngo inkuru n'ibiganiro nk'ibi ntibikagucike.